Assalomu alaykum akalar, ukalar, ot suyuvchilar. Bugun 21 aprel Leninjolda. Leninjolda talant jeynimen. Belki talant sayap keldi. Bu talant jeynim. Ulam Qadir aka akal ukanın baldары. Ulam Qadir'ın atı bu. Jaş 3 ası. Liniya dakan jigitler, no gazdı basqıla. Kurçat, ulağı zor gen, liniyası jeterli dalilmeyen. Bunu aytып atqanın sebebi, bunu men ökül balam alып келди. Шашыш болып невеге Россияға кетіп, ат сатып кетті да бұларға. Ат мен көргөндөгүдөн ат сон болып қалды. Пұты қолы таза, қабақ башы жақшы. Ат жаңа келгенде где-то қанша болған екен алғаны, бір 2 ай болды га? 1,5 ай болған екен. Ошада 1,5 ай мурда ат мындай состояниеда эмес эле. Аттын жеп ичкен, жакшы ичкен, свети карагер болуп, мощный болуп калыптыр. Оны тумшугунда тору жерде отуруп, ушундай светте сал кыйналган ат эле. Азыр өтө формада экен. 200 миңге алдым деп, пайда бергенге сатам деп. Ат өз бир 300 миң сом дерегиндеги ат экен. Сезон жок үчүн азыр улакка салып көрө албай атабыз деп. Мына 10 майда биздин Нокенде Карабулакта ушу 10 майдын плюс-минус күндөрүндө улак болот. Дешти адамдар. Ошондо текшерип алсаңар болот, дальше бага бересиңер.